Twongeye kubaha ikaze kuri Trade News aho tugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye bari kuvugwa hirya no hino kuri za murandasi zitandukanye cyangwa se ku ma platform y'abantu baba bagiye bandika cyangwa se ibigo runaka by'itangazamakuru biba byanditse. Aha mu kanya rero tugiye kugaruka ku nkuru iri kuvugwa cyane kuri za platform. Ni inkuru yo ku itariki 23 saa 4:55 ikaba yatangajwe n'igihe.com aho Muyaya yasubiriye ati intambara ku Rwanda turi kuyitegura. Bivuze ko agiye gushoza intambara ku Rwanda. Hashize igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko izashoza intambara ku Rwanda, narwo rukagaragaza ko izo mvugo zidahatse ubusa ko ariyo mpamvu rugomba kurinda imipaka yarwo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda iharanira umuvugizi wa guverinoma Murambabarira umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yongeye gusubiramo ko igihugu cye kitekereza gushoza intambara ku Rwanda. Amagambo ya Muyaya ashingira ibyo u Rwanda rumaze igihe kinini rwereka amahanga ko RDC ifite umugambi wo guhungabanya umutekano warwo, ndetse byakunze gushimangirwa kenshi na Perezida Felix Tshisekedi Antoine kenshi ko bazashoza urwambara ku Rwanda, ndetse azafasha bamwe bashaka gutera u Rwanda akabaha iyo nkunga biciye mu buryo bwa gisirikare. Binasubirwamo n'abasangirangendo wayoboraga Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo yajyanye n'imvugo kuko RDC yatangiye gukusanya abarwanyi b'imitwe itandukanye irimo FDLR, bahabwa ibikoresho n'amafaranga ndetse batangira gutera ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ingero ni ibyagabwe mu karere ka Musanze muri 2019. Muyaya Patrick ubwo yari kuri France 24 yeruye imvugo ishaje imaze imyaka ibiri yuko u Rwanda ari rwo rushyigikiye umutwe wa M23. Ni mu gihe hashize imyaka irenga ibiri rwaragaragaje ko ibyo ari ibinyoma bisa byo kwihunza inshingano ku ruhande rwa RDC mu kibazo cy'umutekano muke kiri ku butaka bwayo. Yaraye ashimangiye kuba M23 yarimbuye ihuriro ry'ingabo za RDC ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo Santarare ya Minova, Lumbishi, Numbi na Shanje kugeza tariki ya 21 Mutarama 2025. Yavuze ko ingabo z'u Rwanda arizo ziri gufata ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo bya Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu atigeze atangira ibimenyetso na kimwe. Umunyamakuru wa France 24 yabajije Muyaya Patrick niba RDC ishobora gushoza intambara ku Rwanda, asubiza ati intambara turi kuyitekerezaho rwose tubirimo. Aya magambo ya Muyaya aje akurikira ubundi buhamya bw'abahoze mu mitwe ya FDLR baherutse gutoroka bayishyikiriza u Rwanda. Bavuze ko ingabo za Kongo zibaha ibikoresho n'ubundi bibafasha kugira ngo batere u Rwanda. Ishimwe Patrick yabwiye igihe.com ati batubwiraga ko niturangiza gukubita M23 tuzajya gufata u Rwanda. Mugenzi we witwa Niyitanga Gervasi nawe yahamije ko ingabo za RDC na FDLR na FARDC ari ingabo za Kongo RDC FARDC arizo babwiraga ko bazatera u Rwanda. Yagize ati iyo twabaga tugiye kurwana na General Justin yaduhaga amabwiriza y'uko tugomba kwitwara ku rugamba, akaduha amasasu, ufata machine gun akayifata, RPG akayifata cyangwa Mathieu akayifata FARDC niyo yabiduhaga, tukajya ku rugamba ikatubwira ko tuzatera u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru muri Werurwe 2024, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rudafata izi mvugo za Kongo zo kurutera nk'amagambo ari aho asanzwe gusa, ari nayo mpamvu rukaza umutekano ku mbibi zarwo. Icyo gihe yavugaga ku byavuzwe na Tshisekedi Antoine
byo gushoza intambara ku Rwanda. Felix yagize ati kuki nabifata nkomeje, ntekereza ko adafite ubushobozi bwo kumva ingaruka z'ibyo avuga nk'umukuru w'igihugu. Kuri njye iki ni ikibazo gikomeye nkwiye kwitondera no kwitegura guhangana nacyo. Bisobanuye ko ijoro rimwe ashobora kubyuka agakora ikintu utatekerezaga ko abantu bazama bakora. Nyuma yo kwakira indahiro z'abadepite muri Kanama 2024, Perezida Kagame yatangaje ko u Rwanda rufite uburenganzira bwo kurinda umutekano nk'ibindi bihugu, mu gihe ingabo za RDC na FDLR byashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya RDC, Patrick Muyaya, yatangaje ko ubutegetsi bw'igihugu cyabo butekereza gushoza intambara ku Rwanda. Perezida Paul Kagame yatangaje ko amagambo ya RDC ku gushoza intambara ku Rwanda yayahaye agaciro kandi yiteguye. Imyaka irenga 20 y'imfabusa icyasha kuri Loni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baruhukije imitima ubwo babonaga iwabo hoherejwe ingabo zibarirwa mu bihumbi zari zigiye mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Batekerezaga ko amahoro yari yarabuze agiye kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byabaye inzozi kuko za ngabo zari zitezweho kurwanya interahamwe zahindutse FDLR hamwe n'abandi bahuje nazo ingengabitekerezo ntacyo zabafashije. Nyamara zari zifite ibikoresho bihagije birimo indege z'intambara, ibifaru n'imbunda ziremereye. Ubutumwa bwa MONUSCO bwavuguruye muri 2010 buhinduka MONUSCO yasabwaga gukora akazi kenshi kurusha mbere kuko imitwe yitwaje intwaro n'iterabwoba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo yari yariyongereye ku rwego ruri hejuru. Amarira y'abaturage atemba buri munsi ndetse n'amaraso avushwa buri munsi. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku wa 9 Mutarama 2025 yibukije ko ku bijyanye na MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo harimo urwanya FDLR, ariko kugeza ubu uyu mutwe ugihari kandi ukomeje guhungabanya umutekano w'abaturage. Perezida yakomeje agira ati imwe mu mpamvu MONUSCO iri mu burasirazuba bwa RDC nuko mu by'ukuri yagombaga gukemura ikibazo cya FDLR. Yakomeje guhindanya amazina imyaka myinshi, ariko nyuma y'imyaka 30 ubajije Loni icyabaye icyo bakoze mu myaka 30 ishize, za miliyari 10 z'amadolari bashoyemo, ni ikihe bakwerekana bagezeho? Ni ugushinja gusa u Rwanda ibintu byose bibera muri Kongo. Kuva mu Gushyingo 2021 ingabo za Uganda zari mu bikorwa byo kuziba icyuho cyasizwe na MONUSCO binyuze muri Operation Shenju yo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1990. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kayigi ubwo yakomezaga kuri raporo z'impuguke za Loni ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ku bikoresho bigezweho bya ADF ivuga kugarura yagaragaje ko muri izi raporo hahimbwamo impamvu zatuma MONUSCO iguma muri iki gihugu. Brigadier General Kayigi
Karayiji mu kiganiro na Face the Nation cyasohotse tariki ya 17 Mutarama 2025 yagize ati Loni ikwiye guhimba impamvu zatuma iguma muri Kongo. Mbivugiye mu ruhame bari muri Kongo kuva mu 1960 kubera iki Kongo n'ubu nta mutekano ifite nyuma y'imyaka 64 Loni imaze muri Kongo. Ngira ngo iyo uri mu bucuruzi usuzuma inyungu yabwo. Uyu musirikare yakomeje avuga ko abasirikare ba MONUSCO ari abakerarugendo, ati tubita abakerarugendo b'abasirikare kubera iki? Ubutumwa bwa Loni bwahanze cyane kuva bwabaho ni ubwo muri Kongo. Kubera iki hariya hakiri intambara? Ntekereza ko amakimbirane yo muri Kongo ari umusaruro w'ingabo za Loni zoherejwe muri Kongo. Gereranya n'ibyagezweho n'ubutumwa bwa IU muri Somalia bikwereka ishusho y'uri gukora. Muri 2020 ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ryagaragaje ko imitwe yitwaje intwaro yishe abasivili 1235 mu burasirazuba bwa RDC mu gihembwe cya mbere cy'uwo mwaka, kandi ko abenshi biciwe hafi y'ibigo by'ingabo za MONUSCO zirebera kandi zifite inshingano n'ubushobozi bwo kubirinda umutekano. Kubarindira umutekano harimo 336 biciwe mu ntara ya Ituri, 541 biciwe mu Kivu y'Amajyaruguru, 53 biciwe muri Kivu y'Amajyepfo. Icyo gihe hari hashize imyaka 3 abasirikare 3 b'abakozi 2 ba MONUSCO bashinjwe gusambanya ku ngufu abagore bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare barimo uwo muri Romania, 2 bo muri Afurika y'Epfo. Abasivili bo barimo uw'u Burundi na Niger. Nubwo hagaritswe, Loni yakomeje gushyirwaho igitutu igaragarizwa ko ubutumwa bwayo ntacyo bumaze. Ubugizi bwa nabi imitwe yitwaje intwaro nka FDLR yakoreye abanyekongo, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, bwatumye abahoze ari abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 basubukura urugamba bashinja ingabo za MONUSCO kubatererana, nyamara zivuga ko zifite ubutumwa bwo kubarinda. Umuryango wa HRW Human Rights Watch uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wagaragaje ko FDLR yishe abaturage bagera kuri 732 kuva muri Mutarama kugeza muri Nzeri 2009 ishimuta abandi. Raporo zakurikiyeho zagaragaje ko uyu mutwe wakomeje kwica no guhohotera abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi batandukanye. Ibikorwa bya FDLR byarenze imbibi za RDC kuko kenshi ubwo yari iturutse muri iki gihugu yagabye ibitero bitandukanye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda, yica abaturage, yangiza imitungo. Kimwe muri byo harimo icyaciwemo Abanyarwanda 14 mu karere ka Musanze mu Kwakira 2019. Mu mwaka wa 2022 Abanyekongo bakoreye imyigaragambyo mu mijyi itandukanye ya RDC basaba MONUSCO kuva mu gihugu cyabo. Harimo 43 bishwe n'inzego z'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo zamukiraga mu gihe cya komiseri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Loni. Volker Turk yashimangiye ko bari bafite uburenganzira bwo kugaragaza icyifuzo cyabo gitandukanye. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasaga naho yumvise icyifuzo cy'Abanyekongo, ateguza ko ingabo
za MONUSCO zizava muri iki gihugu bitarenze mu Ukuboza 2023. Nyuma yarisubiye ibyamarira muri Ukuboza byakomeje kuba agahebuzo. Ukuboza 2024 ariko nabwo yarabihinduye. Nyuma yaho ibihugu bigize akanama ka Loni gashinzwe umutekano bigaragaje ko guhagarara k'ubu butumwa bikiri kare bitewe n'uko umutekano uhagaze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antoine Guterres yasobanuye inteko rusange ko muri uyu mwaka wa 2024-2025 MONUSCO iri gukoresha ingingo y'imari y'amadolari y'Amerika 918 n'ibice 458 yagabanyutseho 13 n'ibice 7% kuko muri 2023-2024 yari amadolari miliyari 1,644,353,200 by'amadolari y'Amerika. Ukugabanyuka kw'amadolari 145,895,200 kwaturutse ahanini ku bantu. Mu mwaka ushize MONUSCO yarekuye ingabo zayo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umusaruro w'ingabo za MONUSCO ukomeje kubura nubwo arizo zashorwagaho amafaranga menshi mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Perezida Paul Kagame yasobanuye ko mu bijyanye n'ingabo za Loni muri RDC harimo kurwana FDLR. Brigade General Kayigi yatangaje ko ingabo ziri muri MONUSCO zimaze gutekerezwaho. Tubashimiye mwebwe mukomeje gukurikira Trade News, aho tugenda tubagezaho rero amakuru agiye atandukanye bari kuvugwa hirya no hino kuri Trade News. Tugumeza tubasaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubagezaho amakuru 5 kuri 5. Turabashimiye, mugire igicamunsi cyiza.